Гулизар, білесің менде не бар? Несінде бар Алим? Дәветнамелер. Жанлы сеске. Ие. Кырымның чешет көшелерінден ең истидатлы, ең күчлі балачықлар бізім ярышымызға келді. Ve олар өз күчіні көстермеге азыр. Демек біз башлаймыз! Бізім невбеттегі іштіракчымыз, сенің адың не? Мавиле. Kaç yaşındasın Mavile? 16 yaşında. Қайерден бізге келдің? Қарасу базарда. Қарасу базарда, мұнда яшайсың демек. Сенден сұрачақ едім, böyle дүлбер антерің бар, бұл қияфет ненен бағлы насыл ойын көстережің? İspan oyunu. Испан ойында ең esası mühimligi неде? Грация, жесткость и изящность. Менше тамам шымды, сен бұл санада бұны көстережің. Оның үшін саңа мұваффақиятлер тілейм, мен ise қачам. Selamünaleyküm. Mavile Hanım, nasıl oyun oynayacaksınız şimdi? Agrava ve kaytarma. Ne hakkında bu oyun? Saz, halk ailesini, dülberliğini göstermek isteyim. Buyurunuz. Çok güzel ama bunda bir замечанием var. Көрсетейim sana. Saznen oynaganda bütün canın bu saznen olmak gerek. Her daim saz artta kaldı, özün oynaysın. O iş değil. Saz degen son saznen oynamak gereksin. Koygan son her daim oğa yanında olmak gereksin. Anladın mı? Sağ ol, maşallah sana.
Мавиле, пек яқшы, ну не пек, а вот яқшы. Қорқасың, санадан не қорқасың? Ты красивая, дүлберсің, о қадар. Кармен. Переживает. Кармен. Selam aleyküm, senin adın ne? Aleyküm selam, benim adım Edem. Bizim yarışımızga qayerden keldin? Eskrim'den. Eski Kırım'dan pek zülber bir şehir. Aslında yarışımızda çeşit köy ve şehirden bizim iştirakçılarımız... Şahs, еще раз. Selam aleyküm, senin adın ne? Aleyküm selam, benim adım Edem. Edem, qayerden bizge keldin? Eski Kırım'dan. Eski Kırım'dan pek zülber ve kadimi şehir. Ya yarışımızda niçin iştirak edesin? Мне очень хочется в дальнейшем продолжать нашу культуру. Мне нравится танцевать, ну и все как бы. Gelecekte koreograf olmağa isteysin. Пекси, Eminim senin arzun gerçekleşir ve sen bizim milletimizni daha yüksek derecelerge götürüyorsun. Öyle mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Edem, maşallah. Sen bugün nasıl oyun bizge көрсетeceksin? Мотеляр oyunu. Buyur. Edem, sağ ol, pek güzel, yaxşı oynadın. Sen bana ayt, kim sanallaştırdı bu oyunu? Cafer Hoca. Точно? Да? Эдем, это мой танец. Я его поставил в ансамбле «Крым» в 2003 году. А тебе передали его. Все. Selam aleyküm, senin adın ne? Selamünaleyküm, benim adım Meryem. Meryem, sen kaç yaşındasın? 15. Nasıl oyun takımına kandaysın? Cemile ansambli. Ya gelecekte kim gibi oynamağa isteysin? Yani senin kumirlerin var mı? Бар, Cemile Osmanova gibi oynamağa isteyim. Maşallah. Menimce eğer sen çok çalışsan, Cemile Hanım gibi Dilber oynayacaksın. Ben sana muvaffakiyetler dileyim ve sana da tezden seni görmeye isteyimiz. Sağ olunuz. Hoş geldin Dilber kız. Selamünaleyküm. Keyfiniz yaxşım? Sağ olunuz. Hazırsın mı oynamağa? Hazırım. Ne göstereceksin bugün bizge? Bayram süitesi. Maşallah, buyur.
Çok sağ ol. Pek bekleyeyim ikinci oyunu. Sağ ol. Meryem bağışla. Sen şimdi çıktın bu yigitмен görüşmege. Öyle anladın? Sen bekleysin onu, o yok. Doğru mu? Bunda onu beklegende ah yüreğim, kaydasın deyip sen durdun. Geldim bunda. Durdun. Yok. Страдать немножко нужно, понятно? Анладыңыз? Вот. Не, молодая, она на сцене, это уже должна она через свою пластику, она должна довести до зрителя. Мунираға, вот вы сіз көрсетті, о, япар. Не үшін шықты? Мына бөлен. Бақ. Давайте Мунираға покажем. А? Понимаешь? Ты можешь это сделать в чем? Ты должен оправдать свое опоздание. Опоздание оправдывается твоим танцем, который ты... Машалла, это мен делал. легенда. Мен істейін айтмаға, каждое движение, каждый взгляд, каждая твоя пластика должна говорить вместо вас. Тогда понятен будет язык танца, все. А иначе нельзя. Selam алейкум, менің адым Фериде, соядым Османова. Мен сізге Ағырбай Қайтарма ойнайжам. Бұйырыңыз.
Sağ ol Feride. Мүмкін мен бір екі сөз айтайын Фериде ханым. Şimdi sen oynagan oyun o Ağrava Kaytarma değil. Onun adı var. Kızlar oyunundan Emir Celal ve Kaytarma. Anladın? Şimdi mesela көрсетерim nasıl kolların çalışmak gerek. Mümkün mü? Sağ ol. Sen Feride balam bilirsin, kollarının çalışkanda вот это лучше всех у меня хна. Вот это. А ты сюда смотри. Ты не обижайся. Я просто хочу, чтобы ты поняла и тебе сен аңла мен. Мен яхшылық істеймін. Сон айланғанда сен бөлен айланасың, бақ. Şimdi ölen kimse aylanmay. Точку надо держать. 4-5 kere aylansan, son başın aylanıp top etip yıkılıp ketersin. Gerçekten mesela aytan. Son kollarını değiştirgende. Он добрый, Фериде. Он очень добрый, очень. У меня хоть вот вид грозный кажется, да? Я очень добрый. Честно. Я очень люблю детей. Серьезно говорю. Я вам скажу, у меня тысячами детей, которых я воспитал. Среди них есть заслуженные артисты Крыма, Украины. Я серьезно говорю. Поэтому на меня не обижайтесь, что я вот возбужден. Я сам по характеру очень добрый. Честно. Я хочу, чтобы хорошо было. Чтобы наши дети лучше были. Bizim балалар. Балалардан yaxşı olsunlar. Sağ ol. Canlı ses yarışında menin de öz dostlarımны de көрем. Bu Amal, o bizde geçen sene iştirak etti. Amal aslında canlı sesteysen kaç kere endi iştirak ettin? 3 kere. Bu endi 3. kere oldu. Ya bu sene ne için geldin? Bu sene galibeden geldim. Demek de galibenin kaytacaksın, öyle? Men sana muvaffakiyetler dileyim. Sağ ol. Menimce her şey olacak. Это ikinci kirişin, ya? Üçüncü. Wow. Ne oynayacaksın bizge? Taşlama oyunu ve Hocaeli Kaytarma. Taşlama. Buyur. Sağ olun. Selam алейкум, таныш этіңіз өзіңізді? Селям алейкум, менің адым Эльзара. Кімге бүгін қол тұтасыңыз? Мен бүгін оғлыма қол тұтам. Менің оғлым Амаль. Машалла, пек яқшы ойнай. Ақиқи ақай ойнағаны үшін ойнай. Амаль бірінші кере ярышмамызда иштирак етті? Үшінші кере иштирак етті. Үшінші кере. Машалла, машалла. Сау болыңыз сізге. Sağ ol Amal. Amal, yaxşı, ama azıcık benim bir-iki замечанием var. Pek statичный turasın, bir yerde oynaysın.
ойнағанда ташламаны бүтін мейданға ойнамақ керек. Бір жерде тұрып ойнайсың. Мен саған бір-екі... Мираға, Амал ойнағанда кешкен сенесіне экранның аянен бір тепті, чуть не разбил весь экран. Қорқа. Сцена маленькая. Шундан қорқа. Алейкум селям. Лайли, сен бізге насыл ойын ойнайсың бүгін? Тым-тым ве Ходжали Хайтарма. Бер. Сау болыңыз. Sağ ol Leyla. Maşallah. Çok güzel oldu. Sizde birinci oyun çok güzel edi. Bu oyun canı sartmasın. Olmadı. Amal, niçin sen bu kızçık senin etrafında oynay, sen ona bakmaysınlar. Oynaganda kimden oynaysın? Onunla? Ya bu anda oynaysın. Ya bak da oğa. Hareketlerini yap. Tray darada tam tara tara darada di tam lay darada day tam tara dara di da ram tarada tay tam la tara darada da. Вот это нужно. Sen oynaganda o kızçık oynadı anda. Mına mende var mında dep. Seni gösterdi. Şunun için Münir ağa, олар да яш. не, яш, мен şunun için айтам. Şu bilsinler, oğde dan çok yıllar var. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Assalamu alaikum, senin adın ne? Assalamu alaikum. Benim adım Hakimiye. Hakimiye, galiba sen bizde endi iştirak ettin, öyle mi? Iya. Qayerden kelindin bizge? Men keldim Jankoydan. Oynaganda Maşallah. Ya senin kumirlerin var mı? Var. Ayşe Ablaева ve Zarina Zindinova. Sen olarga oşamağa isteysin, e? Eminim vakit gelir ve sen de böyle ustazlar gibi Dilber oynayacaksın. Keliştik? Assalamu alaikum. Benim adım Hakimiye. Men 15 yaşında. Bugün men oynayacağım Emir Cilal ve Tım-Tım. Біріншіден алейкум селям акиме. Сені көрмеге пек хошым, чүнки ақылымда бар, сенен көрішті кешкен сене. Енді істейміз бақмаға, бұл ел соңына бір ел кешті. Сене огрендің ве насыл бізге ойынларын азырладың. Бұйыр.
Акиме білесің, бұл әрекетлерін пек яқшы яптын, бармачықлар пек дүлбер, қоллар далға қыбы яптын, машалла саға. Әрекетін, арты сыралы әрекетін пек яқшы яптын, машалла саға. Костюмы пек саға яраша. Машалла. Акиме çok sağ ol. Көріне пек çok çalıştın. Амада керек çalışmaға. Бар хаталарым бар. Керек базар бақмаға. Ya da nasıl керек hareketlerin da nasıl айтайын саға улучшить. Öyle айтайын, сен anlarsın. Sağ ol. Бүгінгі біздің iştirakçılarımız gerçekten de acayip oyunlarını takdim ettiler. Jüri azalarımız endi en kederli, en beklenilgen dakikalar geldi. Sizin sözünüz nasıl olacak? Maya Hanım buyurunuz. Рамазанова Мавиле. Көрeceksiniz Maya Hanım. Meryem. Edem. Muratova Layli. Toxta, men baxmağa istəyirəm. Amal. Başı buyuruz. Sağ olun ballar. Çok sağ olunuz. Muniraға, pek çok takatınız var. Siz şu elixir жизни қайдан аласınız? Bu Kırım Tatar oyununa sevgidir, sevgi. Alim, söz berem. Gelecek haftaga yangi oyun öğrenecek. Yaxşı Gulizar. Men ise belesem, sağlıqlaşmağa керек. Урметті достар, көрішкенше. Саулықтен қалыңыз.